nilai pikalan kanda pi tharai kan ni kapisa kali jauh kan ni ba ka hospital te kala jingai nang ni binti aswa hang ni hadu nda de por kamu sister hapsiu kat noma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka wei pa ka wei ka min sim ka long ka koridor Kacnat Arts and Culture ka sarkar jilla depan krek penyeng gaya umot wachirin yen yong uwa kiang nangba uwaman uklawaj waya kuntma perca ye sencar embor ki pareng. Ya umot wachirin yen uwa kiang nangba upen yen hai tau yong kacnat transport ka wa emar perca kalat kiang nangba Government College Jawai. Yo pensmat ye kam ne liang Menteri Kacnat Arts and Culture usan bor Julai cerup wa Menteri icha ikhia kam jo Kacnat Sports waman lew MLA ke Jawai uwailan miki shilla ne kesengi de hiar lai pai seli ki ye thaw wa pen yen ye umon. Hai ini hiar lai pai seli de senran lang le ki engineer ki officer na Kacnat Tourism ki waya khmat ka chnong mi mentedu ki dekhot ka senjuk ki wa chnong ka sor Jawai wa ki waya khmat kam jo ki dekhot ka Jaintia Student Union. Usan bor Julai pentip uba kacnat dapan krek ka wapan tau cipau ja square feet na kacnat transport hajrong ini itmu hei wayo penyen ya umot ukiang nang ba wayo chna le ya ka kenja pak chongki pengan ka waw kring le ya ki uin suri. Ong haro uwa itmu penyen ya umot uwa kiang nang ba man le cibenta upen sa kenmu ya ka pateng wawan waw tip ki ya ukla wayo kun nei benta kari wa ka jaj bro. Nei liang wailat miki shelawan ong wa ini kwa ai ang not kathain to iwada slembha hei wada pen kenmo wa ini itmu to iwada laina do snem araja arpau ar kam te pen singiau u ikemen wa ha gani ke kenti daw ye pen man kam wa ya gani ka thau tip no le kam ka kiang nang ba square. Nei liang ki waya khamat ka JSU de ikhublai ki ya Menteri San Bor Julai wa ya Menteri wailat miki shela hadrong ichim khia ki wan pai seli ya ka thau wa pen khre ubu ya umot wa chirin yen uwa kiang nang ba. Bolong mensyau sudah marajar kuat. Menbangkang long kuat culture minister kapori lah ini shit. Haga ka jui ka sport. Haga balaya don lang. Lokal mi ba wailat miki sila ki nong yalam jogi sinjuk do bar snong ki students union jong details. Jong kyang namba college kiwi di seng balang belo don lang. Ka jui inspection ngiya jauh sungai ngilaya dam. Ngilaya tho urus poka transport department bagilah declare dengan aja kamu kebalong di lokal milikum ka yang nong ba square teka jarang kat bagana ka jaga ka hap property jong ka transport department te hatu kapur ngilaya keren ba ngidon kam at least po aja seperti bangin ya tung yau tau station jong yang nong ba nong ngilaya lai lu jong ka Jaintia ulong full size pasirnya. Tekilaya sigi por gumtu kawan no collection. Kala gila nang ini sih lah proses kawan no collection gumtu. Te ngaklem long minister su kala susakut. Dan dalah hakini ki benai ke beladam. Suai juga session nang yang lokal meli ba wailat miki ila perkemau ngelekan session. Teki pun bagi program sejonga jongi ke ba ila suya bu sebutek. Kala adur bagi arbenai miso ngila fix. Tikiwan no ki program sebagai apan cancel teman takasi lah ya bu bahkan kan long ka last inspection ka bandang nes kemar ka inspection kemudian suk nilai rai mentah bangin kerpa de transport department ba kin stick pe ya kaju ka pangilaya ker no arjar kuat bat mentar kumju ka balong batch 4,000 square feet but nang ne pat initiate penginyo ya ka allotment nang transport department pada hari ini kata ingin saya lek berengkam nak lihat juga konsul ke bangin saya ingin saya berpilihan atau motor pengen balabu teng mentala pun sem tengah scam nak kerja trailang baru apa jalan jong lokal melin nak lihat MD government turu chief minister gila ada pikiran board of us gila ya discuss sebelum go ahead
banakali yang jong transport minister ba siya bahalang daharu ila ay ka green signal ilaj at your level kum minister agriculture ba local mili ilaj ya pay one ay report immediately kena allotment bahan kata ngin sai sanction but muslim show within this year kabut borokat nila kapan sedang no iya kan gaji yang ni wadur jong yang membahan apa ada sedang latar min Nalo. Kita lang challenge pa, kinugapa, ki garden, kin gijakar ban bu. Yaki mau pertegi ki mau nongrem ki story. Siapang jong nong ba. Sedang buon ki nanti kita lu gijaka. Let's see kopi ba dan ki jaka di sya ki kafe ki kata. Karang magi tourist jongi na bro Citrup jong ka north east ba dari India ada lawan no ki sup. Magila baru ni di sya di lut kila baru ni chongkai ban dia. Song kaj gi sondur sondar kana bekila ban ra ya kana kubor om tang apo ringa cikin dia apo north east pada ka India ini berko Ano yung mga jinglot jimsat ni? ngimpala benong ngila ada nugi engineer nagal yang joki official joki engineering wing joka tourism department kelayan lang tingila IT haki baki ada their level very soon kinwan no bagian sawan sorbi kagejing ya penbek lang bat bagi jajah union kacang nomba Union na lagi orang basno di dor barslong gitu dolang te other level par pergi sa STB te karka ba don kala ban long le si saupo san polak ndo polak karka ba kalong te gisubu kumtan rim tip ka syong pada haka engineer bagian STB jadi incorporate ya te jinglon sampah ro te kumtai nor kamta mengayo kalat belum kumu menesar juga agriculture baka dai ru subjek ka bangi di pek kumno ban preserve ya kini ya kana culture ka jongi de agba ni yang ya ki modur basir ni yang jong tir sing no kyono ba paton so maru kolong ba ni preserve ban tip ya ka history ki jongi bagi pai bakin tip ki generation ki bari tip bagi ai ki freedom fighters na ki klawat ki jongi ki ba ya pun percaya parang ban yo ya jongi lalu dengan ngacim dengan inisiatif pak hamtam adin mengalai diskus suatu session lagi di Gebrai belada pada lokal meli kabang nilai selang meni diskus for menjadi syate nilai kan baru CM nilai kan baru deputy besar bahasa bahalang harga ai ka green signal te nilai yo la mentakasi bar bu dengan inspection but ngec kam nang cepat ni yo ben urlong no apa kana tenio ku kana bat agriculture minister pada kecing support juga MD government po jelam no chief minister kontrak semua baru ba siapa halang dahar deputy chief minister bolong ru charge transport negara jaka tahap ya dari try dekat transport department sorkat jelah nongkong ni asal ban ai kublai ai minister dei pe ya ka kena jongka art and culture di Masan Bor Sulai rengkat ka jinjaran lang na ki rang ba snong jongka snong ni mentu ba rengkat di representative secretary jongka sinjuk ki rang ba snong jongka Sor Juai Bro banang taki representative na ko NGOs ka JSU perangkat kiwei don lang na so kemen ba ki la don menta ban i ya kata ka mo ya ka jingkwa jongi namar la slam hi mi kwa ya ya kacaka ban pensa kan mau ya freedom fighter la ni mo nong yele nam ta ka betak jing lai doi ta jongi tam na ko kri lom jain tia tau dei wok yang nang baแต่มันตากระห้อยกันนี่จึงชามได้กระเซ็นกับมันนี่ของdi por ku bala adep ro la don hi ka jing sedang ha keting lam jong ni minister badam rom jong ni ha kenika la MDA 1 tang ba ku ko por sliu bok no ba mi wan no ka ka mai dim don so ku mi minister kenang tala dile no liet tang ba ngasio kemen sa sisin ba man ta si ba ka jing wan jong ni bangin la wan hang ne ha kenika ka jong ka nika MTC land taba nakaliang jongi ni kwa ban wan page nang taban wan survey kene kecakak nang bangila ban ya kren ka kabasai ban ka MTC kan no ka area hoi ban di minister ban de jong ka transport ni la de verbally ni la de dia kendo ni mo meeting dan nakaliang jong iru yong em namar ka hapan pensai kan no kata ka area bo pidon kam nang ban iru indra apo ka boot jong ka MTC nakalian jongi mentakas ni lawan bat nilai alam ru ya ki engineer mo nang kena jong ka tourism department ban de ya ka survey ban prepare ka DPR dan mentakas ni dap ka dokumen ban namar kani ka de ka it is something ka ba long very connected but way for way no song jong tu lom jai tia jongi
but balai ni choose ya kene ke Jakaro nomor ba kumba hiyo iba kene ke just opposite to Kiang Nang Ba Government College kene ke college ke bala rem bat ka bala ai ke teng ni u nongelam jongi kena kata kadau ni kwa ru ban penbo ya kene ka jaka hang ne ka bangin sai ka teng ka Kiang Nang Ba Square te kini ke development bat nga kwi nanti jing lam jongi minister badan buro badai pe ya ka penat art and culture ba ngin yo ban tenur long wood no yang ka jing krang bat jing angor jong jong publish ta ko singi ni kwa ban ai kublai yo minister arts and culture ba sanbor chulai aga juko pon kwa ban ai kublai pailat miki chulai ba dei minister sport aga juko po dei local MLA jongi bagi don ke joint inspection ke bangi le na do nang te na po Kiang Nang Ba ngakwa un pun kan ma ba yi ni jing dei ban te yo to life size sta su jong Kiang Nang Ba kata ke jaka po mi mentru kala ha po mi mentru akwa ba kan pun kan ma ba na ka liang jong ke sai ni la ayai lentina do kitu ke pon chwa ban pan ni bandawa ban yo life sta su jong Kiang Nang Ba akwa ban ban TBP ba kata ke jaka ke dei ke jong ke transport department apo ke transport ke don ka MTC ke jing ke badai try kata ke jaka ke dei ke Miklia Transport Corporation nagaliang jongi na duk ti por babat I Sanbor Sulai kumi Minister Arts and Culture nilalai na duk por ban pani kata ke jaka ban tayo mot Kiang Nang Ba kata ke jaka akato por babat u dasakiat kum transport minister adin balakut ketem jonga ba Sanbor tu hagi tu por keniga jing dawa jongi kala susah kut na kum tu ini siokban membantang sing la don ke joint inspection ki nagaliang jongi minister bara ar ngila kila pensiong bingi pana do chepewa jar square feet haoit naliang ke transport corporation ki don jing toro no do DC pakila a hadu sijar khatsan spa ke dai ke jaka berit ba ngila pensenatang stasiun tementang siokmen ba lawan ke inspection ikirman scam ba jing trace tom jongi ni ar minister ba jing rulong jongi gi kum ke seng balang kum gi nong song snong kampang gumoong wat ki turis ro ban wan hang te kan long ke jingger ko yi ke tan jongi kata ngakwa ban kun kemau hajing ila dai patau mat Kiang Nang Ba